بله وردن باش کلک سپاس ایرو همو مدیا ترکیه هم تلویزیون هم روزنامه گرانیاخا لسر لوتکه الانقره دارن یا ناو بینا پوتین اردوان و روحانی دوکتی زاین هر سه سروک دولت دو به مجرا سوری لانقره جویا بوند ناو بینا وان دجی همه هنگی یک در کاتولیت داویا و جوینی دا هر سه سروک دولت تن داخلی که هف پار بلاف کرد و دو داخلی دجی حتی تکس کردن که هر سه ولات اوی لسر یک پرچه ماین آخا سوری کار بکن هر وها جبو کو او حریم جرخستن تروری بین پاکش کردن جی و خبات بردوام بکه بگوتنا انجام نامه وان مدیا ترکیه به یک دنگی مانشت انخوان بیجن سر و مجاره دانه بهتر جی بالتیک شانتن دوان روزنامه انده کو ترکیه yani hedef Türkiye yekemin peyde yani hezin kurdi en lüve haremin ale her çıkası de encamname kuja ali her severatan da veratan vahatiye derxistin de nave peyde derbasına va el Nusra el Kaide ve Daesh derbas vel hem berivan رخستنان تکوشینه که هفت پار بحث ویه که تکرن هر وقت گوتن کو وی او هر سه ولات بردوام بنجبو کم کرنا شدتا لسر آخا سوریه لجبر کو هم سر حکومت ترکیه رجب طیب اردوان دو گوتر خویا انجاما لوتکه دا زانین کو او بردوام بن کو دوا او وارن همو وارن بن کنترل پیده دا پیده خلاص بکن یانجی حتی کو آرامی نگی جوان دارنجی او رانه وست مدیا ترکیه جسر و گوتاره هنر کی آماجه به مسئله کریه روزنامه حریت گوتیه د مانشت خدا ام هزین خو دکن یک لگیر گوری و روزنامه پوتین اردوان و روحانی با اوایی کی سورپریز لبشت په کوم بونه د لوتکه داجی هفکاریا لهمبری ترور و که انجاما و لوتکه درکتیه و هر سه سرگان جی تقاضا کردن کو لهمبری رخصتن تروری هزین خو بکن یک روزنامه حریت و هاد بیجه روزنامه صبح جی د مانشت خود د بیجه حتی کو ترور تنه نبه یعنی حتی کو داویه ترور نه ام رانه وستن سر کمر اردوان گوت من بیچ دسری دا من بیچ و حتی که همو وارن دجیر کنترل پیده دا نگیجن آرامی یعنی جی ترور نه رزگار کرن امی بردوام بکن دو گوتر اخوی داوین دا اردوان و ها گوتو بو سرو که روسیه پوتین جی دو گوتر اخوی داوین دا گوتیه ام هماهنگن دوار پاراستنا یک پرچه یا آخا سوریه دا روحانی جی گوتیه جبو کو برینین خلق مزدوم الوی حرمی بیتن پیچاندن و درمان کردن دوی هفکاری گردونی جی زیده و مزن ببه روزنامه ملیت به مانشت مطابقات درکتی ایرو یعنی جی هماهنگی امدکارن وی آواجی وارگردن به مانشت درکتی دویجه جسی ولاتن دواره آلیکاریا مافی آلیکاریا مروی و تکوشن لهمبری ترور مطابقات پوتین و روحانی دوی لوتکه کو اردوان مالوانیا و دکر گیشتن هف حتی گفتن کو حتی کو همو وارن دجر کنترل پیاده یا پیگه دا جوان ناینستندن ام ناسکنن دورده هلبت آماجه به گوتاره اردوان هاتیه کرن روزنامه haber Türkiye'ci dibêje helwesta biryardar Erdoğan Putin û Ruhani diwarê yekparastina yekparçeyiya axa Sûriyê ew peyamdan her sê serok dewlet jî radigînin ku ew ê ji bo ku axa Sûriyê neyê perçekirin hêzên xwe bikin yek rojnameya Yeni Şafak jî ji aliyekî din vedî ser nêzîkî vê meselê dibe ji Enqereyê rasteke sêqolî ji ber ku beşek ji medya Tirkiye tîne ziman ku axa Sûriye yan jî dewleta Sûriye bi destê rêxistinên wekî PYD YPG herî wekî din ji alî Amerîkayê ve tête parçekirin ew civîna li Enqere lûtkeyê li Enqere yan jî helwesta İran Rusya û Tirkiye jî weke peyameke li hemberî cîhanê bi taybetî jî cîhana Rojavayî tê nîşandan dibêje Rusya Tirkiye û İran ya ku bi destpêkirina pêvajoya Astanayê şiddeta li Sûriyeyê kêm kirin niha jî piştî ku Cinêv negihîşt encameke li Enqereyê lûtkeyeke din amade kirin dibêje her sê welat hemahengin duwarê parastina yekperçeyiya axa Sûriyê de li hemberî rêxistinên terorî jî têkoşîn weke xeta sor hatiye nîşandan li ser vê rojnameyê em dikarin bêjin ku bi temamî mesele pêwendî
پیوندی به روسیه را هر وقتین گشتن سوریه و روش داوین یا افرین جی دگره روزنامه ستار جی د مانشت خود دبیجه و تروریست بنا پلچقاندن سوریه جی وگرن مالن خواه سرکومار اردوان مازوبانیا جوینک و پوتین و روحانی جی بهشتار بون کر دوی لودکه سیقولی دا حتی راگادن که هم بر ریخستن تروری تکوشین بردوام بکه هر وها حتی گوتن که گاوا یکمین جوی او بکو خلق مظلوم سوری وگر مال خواه روزنامه ستار بوابجی د مانشت خود وها دبیجه روزنامه قرار لودکه لانقره وکه پیام اکل همبری امریکای بناف دکه د مانشت خود دبیجه لهمبری واشنگتن پیام سیقولی یعنی پیام سیقولی جبو واشنگتن دبیجه لانقره ترکیه و روسیه و ایران لحاف جویان جبرکو به دست پیاده یعنی به دست رخصتن تروری امریکا دخوازه آخر روسیه پرچه بکه حلوسته که زلال و تند هاته نشاندن روزنامه اکشام جی مانشت خواه لسروی دانیه و که همون مانشتین دن انوان روزنامه دبیجه حتی که پیده نیا پاکش کرن ام رانوستن سرکومار اردوان دلوتکه دیروکی یا سیقولی دا هلوسته که بریاردار نشانی دنیای دا گوت دسری دا من بیچ همو وارند بن کنترل YPG و پیدای دا حتی که امان دارن رزگار نکن امی رانوستن روزنامه اکشام جی و ها دبیجه روزنامه اکیت دمانشت خدا دبیجه ج لوتکه سیالی مطابقات تام یعنی هماهنگی که تمامی درکتیه دبیجه اردوان و پوتین و روحانی دواره یک پارچه‌ای و پاراستنا آخا سوریه دال حف کردن لهمبری همو ریخستن تروری جهات گوتن که هلوست یک به یعنی نزگاهی همو وان هر سوالاتن لگل همو ریخستن تروری و یک به وجبو کو آلیکاری امروی بگیجه حرمیجی و گاوین زوترین بنا آویتن روزنامه وطن دیسا مجرخوا او مسئله دبیجه حتی که پاکجی بداوی نه راوستین نینه دلودکه سیالی یا ناوبین روسیا ترکیه و ایران یا انقره دا yani dibêje têkoşîneke hevpar ya hemberî terorê hatiye encamdan Erdoğan gotiye min bit jî di nav da hemû warên di jêr kontrola PKK'yê de em ê rizgar bikin heta ku ew dernegihîjin aramiyê jî em ranewestin. Takvim jî di manşeta xwe de dibêje em destûrê nadin neştergeriyên ji bo axê Erdoğan di gotara xwe de wiha gotibû bi destê rêxistinên terorî neştergeriyek li ser axa Rojhilatê tê kirin bi taybetî jî li Sûriye ew polîtika berdewam dikin gotiye em ê nehêlin ku neştergeriya axê bêkirin her wiha Erdoğan ji bo Putin û Hesen Ruhanî jî pêşniyazê kiribû da ku til Rifat ji bo bicîkirina penaberan yani ji bo awareyên Sûriyê ên ku hatine nava Tirkiye li wê derê kamp bêne çêkirin yan jî xwanî û cih bêne çêkirin bi hevkariya her sê welatan Ruhanî û Putin jî ew pêşniyaz di cîda dîtine. Rojnameya Mîlat jî dibêje ji bo cîhanê peyam dibêje Amerîka û welatên Rojavayî bi îtîfaka ku li gel rêxistinên terorî dikin dixwazin ku axa Sûriyê parçe bikin lê Tirkiye, İran û Rusya jî به inisiyatifeke mezin li xwe digirin da ku li ser axa Sûrî li hemberî rêxistinên terorî şer bikin û di vê mijarê de jî helwesteke biryardar nîşan dan. Rojnameya Diriliş Postası jî dîşa manşeta xwe li ser vê mijarê daniye ew jî dibêje mutabakat ji bo parastina axa Sûriyê rojnameya Aydınlık dawîn rojnameya em dikarin bêjin ku wê jî dîsa manşet li ser vê daniye dibêje peyamên bihêz ji lûtkeya sêkolî li gorî vê rojnameyê jî di navbeyna İran, Tirkiye û Rusyayê de hemahengî û hevkariyeke demdirêjane dest pê kiriye ji bo ku serxwebûn û yekparçeya Sûriyê bête parastin jî van her sê welatan soz dane dibêje heta ku li Sûriyê rewşeke aram bi temamî dernekeve jî ve ew her sê welat karên xwe berdewam bikin. Li Tirkiye weke tê zanîn dozek dihate meşandin li Amerîkayê li hemberî Tirkiyê ku weke doza Reza Zarraf dihate naskirin demeke dirêj jî li ser van hemû
روزنامه مانشیت بو او دوست دیجا داوی جیگری مدیری حلق بانک ترکیه لوی داره وکه سوجدار هاتیه دیتن دادگاه جبویجی 188 ماه جزای حبس دخوازه لعلیدن دمک درجه کمپانین انکتان تو کار نکربون انکت هاتیه کرن جالی کمپانیا بناو پیار و لگوری وی انکتی جی دوی دامیدا اگر هلبجارتن ببن رژه دنگین AKP جسدی 39 ای CHP جسدی 22 ای پارتی گیشتی جسدی 17 هر و HDP جی رژه خویا جسدی 12 دپارزه اوجی انجام انکت که دمین داوین دا هاتیه کرن لنوا ترکیه ادی بحثا هلبجارتن اج بگرینگی تگرن مدیا ترکیه روزنامه و تلویزیون هم لسر اتفاقا هم جی لسر حول جبو هلبجارتن پیش بردوام دکن ام بیجن روزنامه ترکیه و مدیا ترکیه روزا و وان بوی رنگی جستانبول دن باش هوار زور سپاس دماتجی باش به